Guys, welcome back to another video semua. Dan tas ni wan kwai kai nak sini siapa wa usir. Kene di kam saneng mah nomor halal male la bun bro. Yang pasang nak siapa handet baik bang nam ka juga baik. Dan seperti sibit mah di ba kan kedua nomor ba yang pasang kwai mentah na patnang raman kwai mah kwai pendam im patnang bhara. Dengan nang stang mentah. Baik tu kwai tu nang stang mentah. Kita lawan way yang sapni sibit dia berdak dok mah bro fast catch mah oh klam yok ring video ra mana perbatan hey fast catch bro te rawan khwai jong te fast mana klam yok ring video ra nomor ba banam nan ra bot ra bot ti rok bang ni ini ni suan but nomor ni pro ra ini nang kawang kong khwai jeng baik na jrong ding ro ki kawang khwai dekat mah dekat yang nang khwai kawak di bang hi ada ngam nang khwai ra na suan but baik na jrong ding ro kawang baik em ta kong kong baik na jrong ding baik pro dam la ni ra ni ini banam tadi bro. So guys thì ta là live bên chơi rồi không kỹ sự hiện đang câu hi bị cái spot cái bus hi thì đến bộ hi rồi phăng một lum nữa hi hiện đang câu hi lại bớt lum nọ nomor ba cam rạch đợi cho ra tăng câu hi lại bớt ta hi để asa kali kia hipoliga to guys ngin sekenduk biar next videos ngin saya persang menuan biang nongwan first sana ngin khoi pendam first sana ngin sawan biang next guys pek tangan kawi hiyo salamin tingin sekenduk biar next video please like and subscribe mah